Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Sail Jolehil Choacue, Nikela Kulbalsa Hunchikreheb, Ligangel, Uchirule Gutana in Yokoche Atinak Chirish, Li Pasqua. Yokohuirilbal, Kaut nak Agel Ru Chiru la Josue, Shnimankil Li Pasqua, Shbanak ak Okchikreheb Chiyalok, Manakwan Kepchik Sashi Hun Li Yalok. Re Chaninkil, Lina Hech Ligichi Ikchakreheb, Chirish Lishnimankil Li Pasqua, Hun Lining Eli Tzakal. Agel Ru Chokreheb Chaklitanamit Israel, Jonasche Josué 5:10, Ebli Ralashka Holach Israel, que Kanakaran Gilgal, Utanan Keshning Ehili Pasqua Salikala Hushbe, Lishben Po. Hana Anli Taklam Ilepquichak, Hoganakunashe Elihu Éxodo capítulo 12, versículo 6, Naksalikala Hushbe Lipoha Inchan, Tentonak te Shoka Gutanain, Manaktesh Nimali Gutanain, Shbanak Nikesh Hultikali Relikepchak Aran, Egipte. Utlihu Deuteronomio, capítulo 16, utli versículo 4, Nashe, Nakchiru Kukup Kutanchan, te erisili levadura saebli rochoch, utingatesh tsekalikwa, rikin levadura. Abanan Nashiakwi, Naklishtibelich in a carner litesh kamsi, tentonak tesh tsekachish hunil sa hunkablalil, abanan moko te shokta re likutan hunchik. Utkaut. Shbana kain yal retalil litzakal carner li tamayehag sa ahkwi li Pasqua. Ani li carneran. Nashcheque li Juan 1:29. Ha li qagwa Jesús. Chirul gudanequesh qaquerretal naqlishben shben li keshbanu li tenamitan shak obresinkil li sumquang li qagwa Dios. Utlishkabil li naleb li keshbanu haan shnimankil li Pasqua. Utkeshbanu Chitzakal reru Jonashcheli Chakrab. Lishnimankili Pasqua, li Kishbanu la Josué Kineblitenamit. Kishbanu Hoshultikankil li relikep Zakal Chakharan Egypt. Naksali Okchinkaan, Ketoche, Chishunilep, Eblach Egypt, Utkikamsi, Klishben, Ralalep, Abanan Eblach Israel, Mahun Rehebli Ralachkahol, Ke Kamk. Chirishaan, Nakanaulik Aruji Keshbanu, Ke El Keblach Israel aran Egypt. Keshtok Likakipalaw, utlishbeni kepchiru kak alchia sa lichakichoj. Abanan, halan chiruheb lishnash chukwa ebchak eblach Israela nakwan, li resila lishchuameb hakwe, kitiklag sa lichakichoj. Chirishaan, keshtok li nima Jordan, keshkoli circuncisión, ut keshnima li Pasqua. Anakwan yu kepchik roy beninkil, Lishnin qaleb rusach bach oleh li qagwa Dios rikineb lishtenamit renak teshtin aheb chiru heb lishikneke ilokreheb manak eblach Kanaan uchehokain eblitenamit Israel keshtikib lishchuame chisa chichabil mokoyo qeb tajik beningil rib o kep chikre rechaninkil li nahej sa lishnin ainkil li Pasqua hun li etalil chirish li tzaqal karner li kikamsik saqaqaba chiqajunilo li Pasqua chokreheb chaklach Israel, moko kahta kui nashultika li relikep chakaran Egypt, li shkol baleb shban li qagwa Dios. Yoch ban kui chishkutbal, li ta tzaklok ru mokon, ut yogin chi atinak chirish li shkamik li qagwa Jesus li rala li Dios, li qakarner li kishkechake. Haan li ki achabank qe rikin li mag, shbanak bakbuko chak shban li mausak kwing, sa shkaba li mag. Udliqaqwa Jesús kikulun chiqa hitbal. Naqliqaqwa Jesús kishnimaj kwi li Pasqua. Nashnaw chikanan naq okre chikamk chirish li ruchichoj. Kishsuq isi li Pasqua jojun li jultikan kwi choqea naqwan. Utnakwax kutzbal bayak re li versículo in Mateo capítulo 26, 26-29. Utna atinak chirish chanru naqliqaqwa Kishquots li kashlangwa rikineb eblish solom sali Santa Cena hain li kishbanu rikineb eblish solom. Kishke reheblish solom hokanahkwi kishbanu rikin li in kishek reheblish solom. Nashje ukumak chehunilesh lish sa li sekain shbana kana in linkikel reli sumkwang hoibil sashkaba chishunileb resh kuibal sachbal lish make. Ninkiere nakchalena nakwan Iga chikku shtiali toch sa chiklikutan an nakha chikli akbin kuk kochbenesh sa lish ni mahkwal akwabehiom linchukwa.
chanqeli versículo 29. Qabiaqli nashcheqe lihu 1 de Corintios capítulo 11. Yochi atinak chirish li yoko chaqrabinkila nakwan salihu Mateo. Chirish li Santa Cena. Chepanua in resh ni mankil in hultikankil. Ut chirish li sek li sekul li in nashche. Li seka in haan li ak sumkwank. Sashkaba linkik chan. Harkwate ruksa. Chepanuha in resh ni mankil in hultikankil. Keomak retal. Harkwate tsekali kwa in. Ut neke ruksa li seka in. Lishkamik li kakwa neke puktesi resil. Toch retal tak ulung kuichik. Kuishak retal. Lina keshyeqe li versículo in. Le kakwa Jesús kishenak ingachik truk lishkyal li u. Tochik salish ni mahkwal akwa bihiom li Dios. Jochi atinak chirish li honalaan nak eblik ila tenamit teruk chi ok. Teruk chi koleg. Teruk chi ashonk. Salicho sheil na linas chichiqe li kakwa Dios. Chan le kawa Juan salihu Apocalipsis. Nak kirilep eblikol bilep chan. Sashpen li palaw. Jotanakwi nak eblak Israel keshtok li kakipalaw. Nak aksheshpanu chikanan li Pascua. Manak joakwi nak ebli ralal shkaholeba in. Keshtok akwi li ni ma Jordan. Abanan eblik ila tenamit li nashche li apostol Juan salihu Apocalipsis. Na atinak chirish li honal. Nakchishhuni lep te chunlak ut te tsekang rochpen le kagwa Jesus. Salikuak eku chanlihu Apocalipsis. Joakwi likishchejak le kagwa Jesus salihu Mateo. Nak tishsekang wichiklishchali u tochik salish ni mahkwal akwa bejiom le kagwa Dios. Usamukorahlal kutanta yoko chishpanungil li Santa Cena anakwan joshultikankil. Le okinak le kagwa Jesus kish ashtesiri rekam sakakaba. Abanan huakpa banel. Ahil runak inkatarachta sach sakachol. Nak le kagwa Jesus kish ashtesili shtuam chiruli cruz. Sakakaba la wahmak. Le kagwa tashakchiteng anke. Utkake tashak le kachol chistakingil. Utchishok balishchakrap chishakobre sinkile kasumkwan krikin rahlal kutan. Shultikankil nak le kagwa Jesus kish kulubali railal li qerahlao. Utki kamk ishbanaking anarach naklao lito kamk utto sachk chihunelik. Banti shagwanak shinagwach benichiru li hunkamukain, toksahunchik liqak angel.